clear tu te in zavayin zibai vek ule. Tunchum video at suan Mexico rama may tipakhat. Fa palilay na ito le lawyer ni Chin. Vampira in kakta CHANCHIN kan clear hole doon ni. Ole hey hi fake check mizo channel aniya. Kung ngayon kan channel minlo subscribe sak turin le. Kan video te minlo clear sak sel turin kan so matseu. Mexico ramami Maria Jose Cristerna hi kumsumli le panga a upa aniya. Tuna hiyan kovela meche intidang lam na saber world record most modified woman in the world ni na haumekin tattooist anibok. He title hi kumsang nile sompaniya jangkha na hauto nge a atak sa za somkwa le pariat hi tattooin akhat feka amai le alu thlengin arang chwai mayani. Chuta amit mule alei thleng hiyan tattoo chukhat fekin a tattoo pi alama hiyan atak sa atidang lam na sa boka subdermal implants anti taksati dang lamna na vunchunga engemon phumte year expansion te thlengin ati tira heiba ka hian abengle amai mun engemo sata aver boka tin vampire te ti vampire ber tu anhango se takane theina dental implants te thlengin atikim vek bok han en reng po hian mi pa ngai ti chi ani lo ba ka chalai hoklak deu te ponti se a omlo lutuk kan ti to don nak lain nupa ngai ve tak lawyer lai ni thei fa pali lai nei to tietan swan amak ti phak ba kani hetiang ti du naril ruwa nei dan po mitam tak shiat sak ani reng boka masela hetia chan le mipa ngai aya dang lama achwana chanero thildang dei ani thung Maria hi Mexico a khopakhat Guadalajara a Australia helai mun hi miswal wal tengam patna mun le tharung thona hluar na ti in alai china no pangta na chanlen na mun duom takani arin viau lo Maria hian kumsom pani ani in abenga vertira kumsom pali ani in atatu masaper chutir boka tichuan tatu a chutnu hian tattooist ni adu ta ani masela achung te ti lomnan lo azir nuwa lawyer ani le ta zoka tattooist ni tum lawyer hani de chu in melo ve takani amairo chu anuna harsatna atokna sa ma ano pande ulayin anu le pan lawin chenbok nen akhwa aharin anun ruak no khanan thil tam tak tia chak china apasal masaberaton hiana soidan swan kanun kho harlu tu khan min ti hlim theya piang kha ka manga yani per mai ati hiala chuwangin kumno pangte kumsom pasari le ka pasal anei zuya apasal chu kumkhat nu vela ami jedik tak lo lang chhuakin abe se angin thilakal haulo apasal chu pathik thu chhelu tuk tak mai alo niya Maria yi chu voitam takuta thlak china atak sale aril ruati na chak chin chuti chung chuan Maria yi chu apasal bula a omreng thawa anu kumrei lote a araya heta pu hian apasal kut ator ngun wangin naw shin hun ma thlangi la oma afanu masaber hi aneita ani Maria yi chuan apasal chena kalbo sandu viau chin ma se theilo baka a hlau china chuwangin a aya ataksa ti danglam lama ril ruwa peta ani heti lai hian lawyer ni angin atna ala chel reng thowa korta ain lan chang te hian atatu cover fekin court sa na lantir nan zom theyang berin ain lanangai chin chuti rwal chuan a hwai sen kan ti zok don nge ni a lawyer na ani na le du dan lo puya a omna chu pansana adu takle ani chak chin tattoo artist ni turin ke pen ta zoka experts ne na tattoo chu dan vel te zirin angai dana chuan tattoo chu da piang hian anuna le apasal laka chang tlemin zelen na amuchin ni in angaya voitam taka pasal chu chena tum chin tak na a ngai dama pasalina dil nuwa ngai dam le in anbo ruwa ka chadeu ta mo tia a aina sa in Maria yi chu avo be chin zuya chutala chungko pa berani angin anupui fana wa chom mangai lova Maria yi zok chu sumthok chuak tu berani interview nei na pakhata interviewerin sumthok chuak tu berini thosia chutia kuta thlak fo te chuan tinge bula re takila om thosi tia zo chuan Maria yi chuan meichhia te hi kanin angvek kan pasalte kan hlau wangin ulsam takin kan chen thengai lo ti in changani anuwa afapalina ashin nu hian atwar thei to ngang lo chuan har sati chungchungin apasal chu a chen ta a
Apasal ne nanin chen nu hian a aya na sa in ataksa ati danglam na sa sual boka. Maria ingay dan suan hetia madu thu ngeya ataksa duang thala ahan chay rang le ahan ti danglam kwal vel hi minazong ti dana ni lau baka. Anun hui siom taka changa atal suana azalen na le ahwai sen na lantir na pakhat ni in angay ngit miya thung. Ataksa a atatu tele thildang dang te hi omzenei taka asyam le chutir te anni hloma. Entirnan akia mit pali lemta tu te hi afate pali ama endeng chin tu te anniya. Tin amaya tatu hau hi anu boralta asya deng nana ni a. Hei baka angaw say taka siyam tir hi ano panlay tatua athon tudu vampire te an te nana tiya ni. Tuna peitswa na luwa kini om taka siyam tira hei hi ani na tharle ama ti chaktua ngayin. Amita ti dang lampo ani chak ber chin le amani na tak tilang chuak tua angayani. Maria ang hi khoi muna po semi mitfuk na bertura ni ti chu soy ngay lova chiang sa aniya. Ani po hi taksa ati danglam na satpaw le mimit alazwala. Chuwang chuan vampire woman ti in aminglem an phwa saka. Asya tir chuan rilruwa na in adu lo viaw na a. Ani na ang takalan sila tumba ka. Vampire ang thay ang berturin ahoy her tlangin at lakvek hi ani ber. TV inlet masak bera jangin alangal ma alandan le mel rap ren run viawin abul naya omchak omlo mel viaw ma se alandan hian mi bum ve viaw bok. Alar na mang hian mi puine na domestic violence at hento lo nan ma ala fau china anun hui siom takalo peltlang takang kha tu malaka thleng velo se ti hi adu perle atum berani. Tin Maria idang daile deu na pakhat mi an landa na tengot lo turani ti chiang tu chu Maria hi Catholic ru tak sakhwa na ngai poimo tak chung kwa changa selian ani a han en mei chuan tharau swan ne na in thoi china ni hi Christian chu anilo to pangte po ti maila a om lo hau lo amai ro chu Maria i tan chuan a sakhovon hi thil poimo le anun kai shwai tu berani ati vet la thung tuna hian tattoo studio nei baka painter le designer aniya. Soile soi nu mitam taktan beise na thar siam sakin azin kwal china akal na pianga beidong le chan hai jok te tan theitop chwa in ma ala china ni ama shi chiang tu te chuan mi enton tlak tak le domestic violence le akai hnoita na ke pen tu ani ti in anza a asoidan chuan ata tu tam tak chut le ataksa han ti danglam kwal vera ro hi chu alandan chi khat ve mai ania ati lan tumber chu mian pon lam landana changa ngai dan kan lo siam zung hi thil dik tak ani lo ti le pon lam landan hi tenatling ani lo sia le chung lam enjok turani ti hi ani Maria i chuan a chunga pathian om tlata alandan ni lovin athil ti le midang laka aril ruput mangte hi ani na tak tilang chiang tu zo kania chu chu mi te hian shel sela adu ani han ngai tua chet chuan zeti tum chatak chuan ei ngei maya mian landa na changa kan lote zunga anril ruana chinzia turte hi atong velo tan chuan she thiam phak ruan ni lo ma se mishing kanin anglova shi om tingoi ngoi te po anlo om thei ole heti zong hi vampire woman anti Maria i chungchang kan lo ti chwa thei te chu ni le phot sela in ngai dan comment section lama lo soi ula midang zirtir turatan ti taka inti danglam hi achulin ti nge hetiang lo deuh te po hian malak thei inti sok ti te comment section lama khanin lo soyanga intan thungai nom le bengwar thak tak tak kan lo ti chuak selanga video dot le in lo chang cheu don nia